إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفهوم من واحدك من دي الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بيان قربا فوا من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. علم أهل ورناي أمرك أهل ورين في تحريم ما أحل الله بأميهن الله سبحانه وتعالى حرام كربي كنت تكوغا كمن تريون أدي حلال كربي الله حرام كربي كنت تن حلال كرماي حلال كربي كنت تن حرام كرموغا كمن تريون فقد اتخذهم أربابا من دون الله. إحالتك الله سبحانه وتعالى فيها أرباب كمغا رب كمغا إفراد كمني بلاغم مي بابك سلخي بابك مرادك إفد فراد كي أرباب غوتك رب درجة بلاغم كمغا واني فراتك كي الله سبحانه وتعالى فيها حرام كرماي حلال كرمك درجة لبفا فراتك كمك اعتقاد قرآن ما اجمانے کی علم باہل ورنکی اللہ تعالی کا حضرتوں کنکن حلال کرمائی حرام کرمک بار لبفا بائکما قبول کرنیا افد حالتک امیہم اے بلنی ای شریعت کنڈالوبا فراتک کی درجہ بما شریعت باولو فراتك الله سبحانه وتعالى ہمیں کو تبرین کم گاوس تبرین کی شریعت کنڈل اللہ تعالی حضرت کنکن حرام کرما کنکن حلال کرم کے بار امیہم کمک حرام کوفیام ایکن حرام وانکم امیہم کمن حلال کوفیام ایکن حلال وانکم اعتقاد قبول کرا کو ونیا فد حالتک امیہم نکرے علو کمکم گاوگنتان مهن أقول من تفسير كرنجة سوبكي الله سبحانه وتعالى حرام كربي كمك ميهك بنجة ميهك كورني ميهك برني ميهك كار ميهك مرالا لا قدر الله مرالو غي الله حرام كرفك بما الله حرام كربي كمك كرم ميهك قاد بني ما حرام كمك kurang ekurun amura kiyamanteriwa miha kiyamanteriwani fahargas amur kuri faratan ekan hudda kurumuge shar'i gotum bare haysiyate libfawa kam qabul ko ganeno egota qabul kurwe nama mihak boneti ena kura komme faafek mihak boneti mihak marafiya mihak boneti wakkon kofiyam ifada halate geenak maccan annani wakkon kurumuga haddenno ifada halate geenak maccan annani maruge adab ei murtaddu fawa eka miha boneti ve e haram kamek kurumun emiha ga macca shar'i haddu qaim kuran jehne eneki muslimek kam gawat ehem bima islam kam ge taraham beruwane gotaki එමිහක කියමන්තරිවා හිඳුග ඒනගේ එතිකාදෙන් ඔති ඒනේකි එකන් හුද්ද කුරුමුගේ ජාග ශරයි ගොතුන් ලිබිෆාව දරජාගේ මිහෙක්කම කබූල් කුරඤ්ඤා එහෙන්නෝනියම් මිහක බුනා කමෙක් මං දීනි ගොතු මනාකම මිහක බුනේම කොග්ගෙන් නෝනියම් දීනක වාජිබ් කරවා ෆකම මිහක බුනේති නොකොග්ගෙන් ඒගේ ෂෞබුන් ඒනා කාෆරෙන් නොවන මුර්තද් නොවන මිදෙන්නේ حالتෝ ගන්නෝ ei algon men ge terega figuhi gotun hori bay masalata shar'i gotun hori dalil to galega ilm warin bayan kura fo hindu bay basfurte ki ege macca
shar'i dalil tan hori hinduge bastaka khilafa ilmu warin vidala furi basfulut vidala weifa hori basfulut muqallidu miha dalilan nati ilmu warin bas qabul qura miha ena ebas qabul qurani by far anba far kama gastuga se by idikol hada henno sanba far ena ya itbar qure mihi ge faratun assa o ra'yaka biti ena emihi ge ba itbar ko ega hifan aw danne malwaage imifada halatto algon men e fada farataka muamala qura kurum wanjeheni shar'i imugetere qura muamalatakash ei mihem midanone ijtihadi masale gnot figuhi masale ga sahhanun ra'yaka bunayfa obwa ifada halataka miho ke ekma chamal kurima algon men ena kurimatiga kitu qur'an ga ayat genes allah taala hukun raddu kuri kama ekalla hukun raddu kura halate gena kafar wane kama mi ayat mi uslubuga ena ga machchaka algon menaka nufette ei ena ge maqsade adi ena ge ilmu fara fen hisabe no ei allah haram kura bekam ga viyas noda kitu qur'an ga ayaten otas kommechen otas noniyam emihek bonefiyam ei man allah hadratun ekam badalu kurumuge jaagwalifa amihekam qabul nukore awmuntere eves meka detere ammuko muslim mi masala min faakul njoni agumna by fara bekar figu khilafi masala toga muamala kurave gotokun agumen terega baikala kankam ga haddu faana elumuge vishnuma fikura dimala agumen terega dati e visnana je nokta algol men nuane evve sarega shar'i amuraka khilaf intang abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu ma ga basul misalaka balamahinga timan kalenge fara berufuge wada ganna ve tibame maccan udun hilaga ware assaneti aqulu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqulu qala abubakar umar timan men rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurave bonima tibonani abubakar umar mehim vidaluwe ebe fulon ge maccakan abdullah ibn abbas emihun kafar ekam ka hukume nujassa ekam ko figu ra'yik ga hifettu nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis fulen obwa ege norakkaterikam bayan kot ei miharus hajju kore tin gotuge terega ilmoren bayan korwa tamattoga magun ege turun qira'ana sifrat hom khilaf mi gotam miharus boy ei asabe kan terem bay befulun qira'anu magun hajju kore bi anababen ifrad magun hajju kore anababen tamattu magun hajju kore em bima ei ijtihadi gotun ebe fulage feni wada ganna wara'ik vidal wani e rayu a khilafu miha ei qur'ana sorih nassa khilafu kama nuriyam hadisa sida idikolo hadeni kama e andaz ga by fara omen e genesken e no adanga ilmorenge basfurto muradaki kamugor nurakka terikam vishnumaki magandu sunnata miha embori dan jehene kam ge vishnun e nuriyam parafase hain algon men magun kahala genda emefon albahakum dakam gendi imam ahmad hanbal rahimahullah basfula begoto ei wa qala al imam ahmad mitanga musannif rahimahullah genno apani kitab tauhid ga imam ahmad widal wa ajibtu liqaumin arafu al isnad wa sihhatahu wa yadhhabuna ila ra'i sufyan timan kaleg fan ajab we hadith sahhafa wa kan kashoruma ekwas ege dogufa sufyan as-sawri mita murad sufyan ga ra'ya mihundat comme sufyan wi menno itanga e pefanu ga hayap poluga ahmad hanbal rahimahullah hayap poluga em boda mashhur fa figu ra'ya tuni ilmuren itbar kura be am itbar kura be fulakum ge fa be fule sufyan as-sawri he be fulage rayuta ma boda mistakum balagane ege maccam mistakum taqlid ko ege maccam mistakum ein durun huddanuwa daraje mihun echi balagam agumen terega mazhab go rayuta balagan nahi egota mazhab egota ngeti balagane enum bahek ka tabawumuge visnume ebbesaraka nogengol enum bahaka ya khilaf jam ei amalu kura nuje echikum mihun qabul kura daraje ei sahha hadis tak huruma ekwas e daraje mihun ge visnun gossa ayma vidalwani ajibtu liqaumin timan kalekvan ajab we mifada mihun kankura goto والله تعالى يقول الله تعالى وحي كرافني فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فهي إكذا فانوك أمر فلا خلاف أميه
rakkaterive samaluwe hunnashe an tusibahum fitnatun ebame hunna fitne jehidana kamattaka fitne lagam faana kamuk inzar mitang deban nabiyan sallallahu alaihi wasallam amru fulaka khilaf wajhiya an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim nuwata ebame hunna veendenive azabe ebame hunna kurimat vedane kamuk tayyarati besh ekale faana amru fulaka nokke manteri demu idalone atadri mal fitnatu enge fitnataki ko baka mitanga ayatu bayan kurafu vidale al fitnatu ash-shirku fitnataki muradaki mitanga ebamana fitna jehidana ko muradaki ash-shirk Allah subhanahu wa ta'ala em farade baari kurum ga fitne ka em lagem faane nabiyya sallallahu alaihi wasallam amru fula noke menteri wan faraf ei charai gotum agumen efarataka kiyamanteri wanjeni Allah taala ga fotai nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga sunnat dechkis wahi qur'anat tabawi se tabaweni wahiya sunnat tabawi se tabaweni wahiya Allah man yuti rasul faqad ata Allah rasula kiyamanteri jami'a wa qasharun ina Allah kiyamanteri wech kama ataakum rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu rasula geneste kommechi gatibam hifashe dekade fan mana kurbe kommekam kon duru rakkatiri was embima Allah taala ge rohiwadi gatun ekalange enge vi got tabawun ei wahiyat tabawun em ekalen fan amru fula khilaf wa kam gawanya erun e khilaf wegen e kiyamanteri ve faratu ge daraja emihegge hituga matiwari wegen gos ehem farataka Allah ekalang rasula fiya ehem farataka kiyamantere mungos e faratakan aluwetiwa daraje mehu kiyamanterika hingada awmantere medu kankan hingo mida dini kantatto gaves adi ehni kantatto gaves qur'anu ga sarihako kankan nimmawa hotta nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnatu ga sarihako saaf ko kankan nimmei e hukumta go maccan ummatuge emmeha ilmoring ashabekel mu zamanun sur medah medan de ummen ijma wa fahunna hukum ta kugaves algon menge mihun khilafwe enon gottetta tabawe adiketta egetten ei tabawan jehe kankan kamuga balagem fawani qur'ana sunnata buraves ma madi daraja embejeg mane ki nurakkadir kam e daraje makanat e faratak deun itimam men tabawan jeheni mi faratakas awumenaka nege kiwe ka vishwane ka awona eddu ko mek suwal kuri me rajye ke beon workshop e angenu haggutaka be islam dinu angenu haggutaka be mi wara bahus kore mawdu me arakas maragina emi hunge vishtumaki islam dinu abude sunana anghem mihaya be insafun kantakof mi ammuko holangun hulangun algon men arai bon tangol reach bunole bas hulangun gaatun kirdi fati be miho ei kannenge di meriti bahuk gaatun kirdinima warabboda mamihage sifatan ena anna em gaatun kirdinima mammano meho kirdinas ena kaawani haram mami have e mamihage ailage mihun hama nasabu gotun gulehen guli kaawani harambe emihe kattaka ekirwari firimiha kirogotun ekujjage bappeka be mihun gos warabboda gulinteke be em algon menterege betibe midennevi taghrib go usulun algon menge mi islam dina khilaf falsafa takun gaatun kirwoyegen tibe mi aneki ekiruge zariya imul miha ge vishtuma fikura khiyala miha ge hasiganda mastaka echi bodo betibe mi hem eka ituroche nobade hema emiyun kiya echen e andaz ga kiyame qur'an ga huri kocheto nubala sunnatu huri kocheto nubala qur'ana sunnata begotun dinu ga adavettirin dakkawa ei asas ekkam ga balagen mi wah dakka me awumantere waraggen em abudus holangum mi dakka tasawwurake islam angherun aniya bariwani angen aguta ifattani ei emiyun vishnu awon men angen aguta uterega faha kura kantatta uterega islam dinu angem me aga rakkadattaka sharo kura for hukum te iterega ekkame misalaka angena dur dature kura ko wanya ena kaveni honu awarge mahrama kuru iden warabbod masale europe meho
එයනක මිනිවන්කම අරා ගන්න එන එකනේ දෝකොල්ලෙන් ජේන එකම එකනේ දෝකොල්ලොන් ඒ රක්කාතිර කමන්නු ඒකන් එගේ රයිසුල් ජුමුරිය තන්තන වඩා ගන්න ෆෙෂි එමස්මිය ගනුබුන එන කාර්ය කෂිෆාර වරෙන් හුරිමයි එනක මිනිවන්කම බේනි එකනේ වඩා ගන්න ෆරාෆේ බොනානේ වරක් සක්කාතරිකන් දක් ගෞමකේ ගෞමක වෙරිමිහකාරී සිකියුරිටිස් නුහුරේ ශරියාගේ මොන්නනිය අංහෙම් මෙහ දතුරු කරන්නේ නේගේ හෂිෆාර වෙරිය කොන්නන් චේනේනක ආයිලාගේ මිහ කෑවරි හොනවර ගෑප් බාලිගොෆ අමානත්තරි පෙරිහෙන එනයක දතුරු කරන්නේ එයි ඒනාග රක්කල අවුන් කර බෙපලක විදාලවනේ සුවාල කරවනේ තිමන්න මෙතිවි වර බෑවර බයිනලා කොයි මොහදාතකේ සොයකොෆේ දිවි රාජ්‍යමත් මදිවෙන් දිවි බොම් වාහක වරගින බයිනලා කොයි මොහදාතකේ සොයකොෆේ අදි දිවි රාජ්‍ය ගාවන අසාසී ආවොන් මෙති බලාගම් දිවි රාජ්‍ය කාවන අසාසීග කණ්ඩායමවා දෙබාෆේ දීපෙන් හග්ගකේ කොම්ම මිහකව සෙමෙක බේනුන් තාක දතුරු හතර කොණුරු මිනිවංකන් ගාවන අසාසින් කණ්ඩායලා දීපෙත් අදි කිමන්න men සොයකොෆේ බයිනලා කොයි මොහදාතකවස් නියුම් බේනුවා තන්තන එබ්විස්කාල හිෆේට මන්නේ දතුරු හතර කොණුරු මිනිවංකන් දීපෙත් එම්මිමා දිවරාජේ ගාවනා සාසීගස් আদি බයින ලකුවාම එවස් මොහදායගස් තියවිදාලුවා මහරමුග වාහකෙන්නෙත් මීහකු ෆික්කණංග දඬොත් කොමුනේ ඊමාම්මනි කෝච්චක වගම කන්නේගේ එම්බිමා ගාවනා සාසීග මහරමුග වාහක නැතිමා සාක්ක සොරියක බොනක නැතිමා මේගොත බයින ලකුවාම මොහදාතෝග සේකොෆ් රෙච්චීග එබුණා මහරමුග වාහක නැති මේගමනේ කිය ඔන්නන් ජීචි නෝඩ අනේ කිමි මියන් ඊමම් බෙපොරිව ආවොන් දෙන්නේ තිවිදාලුවා බයින ලකුවාමේ මොහදාතක තිවිදාලුවා කාවන අසාසී අවමන්න අවමුගේ කුරීග අලගොන් මෙම්බනි අලගොන් මෙම්බරි ඉලා එක්කොන් එබ්බසුමක සේකොෆ මොහදා ඒ මොහදාගේ බෝතේ මහරම් හොන්නන් ජෙහෙනකම එහෙම ඒබ්බොරේ මුකද්දස් මතේ රෙච්චගේ වාහ කාර්ම කර නුදක්කා ෂෙමිත ආරුණගේ අමෙ මෙච නෝගේ මොහදාතක අල්ලාහගේ මොහදා වාලා කාවන අසාසීක නෝයි પાස්පෝර්ට් හිවාගන්න දෙවෙනි දතුරු ෆතුර එකම પાස්පෝර්ට් නුලා ගොස්සිය ෆෝන් වලන් එහෙනොත් එන ගොස් බොනම් වේ බයින ලකුවා මොහදාතක තිවිදාල ගාන අසාසීක නැතේ પાස්පෝර්ට් වාහකේ බල પાස්පෝර්ට් නැති කනු ෆුරේනේ නෙක් ටිකට් නුකන දේශ නුෆරෙන් එහෙම විමා දතුරු ෆතුර කරු මිනිවංකන් දෙබ්වා මොතුන් එක මාණික එබ්බේනවා එහෙන් සාමා නොහොදා දෙකෙනු එක මාණික එහෙනොත් මේකෙන් අවුන් මෙන් ගාවන අසාසී බෙලිය ශරයි උසූලුම් බලාෆියම් අවුන් මෙන් ඒ මහරම් කණ්ඩායලෙන් ජේ හොරියාචි ගාවන අසාසී බයන් කොෆෙන ගාවනත කෙමෙවනේ ගාවනත හොනජන ශරියා එක්ගොත් ශරියා ඛිලාෆිය ගාවන බාතිලච මේ දරජේ මියුන් එචි බලාගම් ෆහුරි කුර්ආන සුන්නතුක සොරියක සාෆ් කොෆෙන් ඔබ්වා වෙස් ආහාරෙන් ඒක මච්ච මිනගනි වදයි ගානුත් ඒක නැති මේක මානකේ උජේ නෙකම ඒ කොංගරක අච්ච වදයි ගානුන මුස්ලිම් ෆර්තම දන්න ෆරි ඉස්තිමාර ෆහු ඉස්ලාමි දවලතන් ඉස්තිමාර කොෆා ඒක ෆහු ඉංග්‍රීසින ෆ්‍රාන්ස් මෙහුන ෆෑබාගෙන් දියේ එමිහුන් වදයි ගානුත ආහාරෙන් දෝකොෆා දියච්චේ ගොතුක ඒක කුරේ මුස්ලිම් දන්නේ චන වදයි ගානුනක මුස්ලිම් වදයි ගානු නොදන්නේ රුකිතන් ආහාරතොයි නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හයාප්පුලම් ෆෙරිගෙන් ගොස් නවාරස්තේගේ හස්තේගේ 22 හිජ්රාගේ තාරීඛ මීලාදින් හස්තේගේ 22 ෆෙරිගෙන් ගොස් මීලාදින් නවාරස්තේගේ 26 වන ආහාර උස්මානි ඛිලාෆේ වෙට්ටුම අහමය දුනියේගේ ඉරුමතින් හුළඟ මුස්ලිම් වෙරිකමුන්දි කුරමුන්දි ලීෆාව එබ්බස් ගාවන නැති එම්මෙ බොඩ වෙරිකන් දුනියේ කුරමුගෙන් ඛුලෆා රාෂිදුන්ගේ දවර් උමවින්ගේ දවර් අබ්බාසින්ගේ දවර් උස්මානින්ගේ දවර් එදවරතෝග මුලි දුනියේගේ වෙරිකන් කුරමුන්දි මුස්ලිමුන් එක මුස්ලිම් කරේගේ ලීෆාව වදයි ගානු එනෝ එමෙ දන්නේ ෆිගූෆත් අදිලීෆා හුරෙච්චෙන් හුරේවස් ෆිගූෆත්තක බාරෝසා කොෆලීෆ් ෆිගූහි තර්තිබ් ෆිගූහි ගොතුන් හුරි මස්සලත ආහාරමන්තරේ අමල් කරන්නේ මෙහෙන්නේ ෆිගූහි ඒ ෆෝගා එච්ච වදයි ගානෝනක ඒ ෆෝගා ගානු නැති අවම නොහිගෙන එහෙම මෙදන්නේ කුර්ආන සුන්නතු ගමරු ෆුලක් ගොතුන් ඔබ්ලා එහෙන් අමෘත කියවන්තරම දරජ ගොස්සෙන් හිසාබකි මෙදන්නේ විය fituna ei shiruka ahmed dahisa manake shariye kandele faraatake ulen aharmen ulen je goik kandalu kendele faraatake ki e faraatakam ga bala ganna darje gossameti ekalefa amrufla nokiya mantere mu sabab ehme shiruka ahmege den ne darje gossi
den vidalu la'allahu idha radda ba'da qawlihi ahmad hanbal rahimahullah la'allahu idha radda ba'da qawlihi fahariga ek murad ki ena ek ifanu ge bayk basfulu raddu kufriya an yaqa fi qalbihi shay'un min az-zayg fayahlak adege murad kam ge mita fitna ge murad kum vedana nabiya sallallahu alaihi wasallam ge bay basfulu bayen amal bay kam kame raddu kufriya ege natija ge sob ngene ge hitan allah taala ghaflatu wad-dawa ege natija gotum ena halako ingada halako gen diumaki musibantaka fitunaya fasadaya fahish kantaka deenveriko miha ekkiba magos miha magufure digelli halako gen diu nabiya sallallahu alaihi wasallam amur fulaka nukiyaman terwejjiya em algon men allah rahmatun algon men ge amalutaka balala fiya algon men ge terega kitan amaruto ekefa amur fula nukiyaman terif sida dima idikol huriyaj nabiya sallallahu alaihi wasallam ge qawaida ki usul ki firihenun emihun darun lafun harwalus fatlunu yes tamikatta bore tiriwegen nuwane algon men gawatan hunnani ebure tiriwegen nuwana wahkenno tiribure matiwegen nuwane ekefan kambodwani tiriwedaneti algon men kambodwani matiwedani nasballa gawat uniform gawatan hunnani tamikarige tiribure matiwegen nuwane tiri bala fe hunnan jen ekam hadis gonnani ever tiriwegenwa tiriwejja narakage ma asfala min al-ka'bayn min al-izari fa fi an-nar izaruge tamikashin tiriyen hunna bahri narakage sahih bukhari sah hadis ebsmi qiyamat khilaf kitab al-libas ekam huriha uniform gawate ga da feori eya idikol ade balana kommedo bodme fatlun maccangala to tiriwet nen ko nobelies ni awul mahalat kitan amur gawada khilaf uniform ta am ko angem be uniform taballa kine thada uniform barabar angem be la uniform ama e battama ever du ko ngurje kamakuna bar ko ngonje gayan hama fit ko ngonje e uniform ama e kulaga e designer gayak du ko ngutas kamakuna dana bar ko ngonje ekam ko deenaka monani du konne hunna jang hem yage uniform enage beran nikuna hunna fera ennum balan ofiye gonna waki uniform eyag gotolenchi ekam awgomonna buna weneta insana allah taala ge bimuga ulen ekalange bote uniform ek kandalu wa e uniform gawada iskan den jenon to awgon men amille office to gawada pure awgon men ka gawada nuhade ennon to shariyatu ka uniform gawada kanala fowwaka islam deenu ga anhinunna firiyenu hedengolumuge mingande algon men ulen kandaluwa debba obwa eya khilaf kinat algon men gawadu madage gawat algon fattane ege misalaki algon ga amille geega olumuge gawaden algon hada fobwa ehemme algon ge bade ehin gawade golun kala kamen nenno allah taala ge bin ekalang risku debba kan debbi ma algon men gawadu mihedeni ekalange aamuke kala kandaluwa fawa gawada khilaf ekalang bimuga ulen e gawawtake balan awgonam meti ehm bima waran nurakkaasi awgomuntere kankam hurigen asluga warak kudi kudi kantete hiwe yes warak bodeti kantete nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kore do sahabe ekay farihuga farikule befula hadis kore kul bi yaminik kanatun kash ena dannawani bunani la astati ti manne ka kanatun nukevene ei ha bodka mettoy kanatun keun ei waatun amko kami timanne ko nukevene kanat kivegen tuma mana aha illa al kibr enage boda kannone ek mana nukur e tabawu ke fane em amur keun kanatun kash hadis ke riwaye gannani wama rafa'aha ila fi e foga enage e age ahame nufulek enage fara wawi kivegen nabiy sallallahu alaihi wasallam emme amur fuloke no kematine fitune nas jehun avaskam balla enage bodakan ekan ena kemanteru manako em kudi kudi kantatta algon deke kanta ekan kus allah taala hadratuga bodedi kanta e jihidan kommix badurong gora uhudong gora magi dos ballo ati befunu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hangura ma tartib kurwa eke fa lashkar go fa ballo mattaka sahabi ki jamaat fansas beker mu jamaat
duniya kumattaka maccan arubaf emme furta waage hamala matin hamala dinu islami lashkar farbada mat kero matnda bot enudowa matin hamala dinu mattaka lashkar bet duniya gamal hadis korbe timanna men baliwegen duni sufa yas timammage maskati feronas nufabach baliwegen hanguramaga madana vettigen veeranawegen halakuwegen uduhe duni yas timanna men gaaga koshayage maslufedi feronas titanu nufabach evar eke hadis korwane muhimbu madot eko hanguram beshuni mushrikun namulen aakama kavvi matin hamala tannam feri eke fan lashkar tartib ko fe gotum hanguram kora undagui dima kore kanne lashkar wahatu uhud farbada fangima anaddimal matin duniyanna ne hanguram kore kan eke fan grevun teri isa aitak mushrikun bali vech edu mushrikun ge qaida ki kombe fulet Khalid bin Walid radiyallahu anhu lashkar baliwegen amburi anakka men duvwagen tima maada ekkon muslime eta tibbe befona me fennani hanguramani munk den komme mita ko tibene konne taw honima ekkuran dambi nekamu jamaatu wariye konne befola idalam gende rasulullah sallallahu alaihi wasallam amur qurabati nufaba shem nufaba nati ebbe geda tibbe anebbe fe bitam feni wada Khalid bin Walid feni wada ti mengijje niharti manna nebeken jaga ei hangurama gar revun terikan diyama hamaladen fassen wagutu ambura damu anekka hamaladin ger muslimu ganima ga mashghul muda ekkuran lashkar tartib ekkon olifa e mienne gete mitarun hamalat annafari emfon talamun gos muslimu gatul kura hisabadde nabiy sallallahu alaihi wasallam vetti wadagen ek efanu zakham wadagen ek efanu vitene gebbes miye kannege e hisabu mihun kambodo hasima tibba dengi wona khabaraki nabiy sallallahu alaihi wasallam shahid wajjikam khabar kine man muli lashkar ekko gadbod baybe fulum vidalam gintevi nabiy sallallahu alaihi wasallam ne duniye gaharwa anguram kura kan neti ulekas bere menu adiko bata ulem bernu ane kiha warakatto emihun ge farwa kudakam ekefan duniye shahid wajjam kiha bod ladet khode ekadek fana kambodu ile bodkom hadis koran basfuna kayfa yuflihu qauman sajju nabiyhum e nabiyye ge le horu ebeko kamyab wane kinenge ekam allah subhanahu wa taala ebasu manakure aisa lakam al amri shay'un kalege fana amur ge ebes kan milku ge no allah taala nabiy sallallahu alaihi wasallam zakham wadagen ekefana dappol bin ekefana isterifun le horu haddiya ita sahabine shahid wegen di angurama kiwegen ekade ekfanuge emme amur fulago nokemen termo sobu ei bimmatuga edussaru duniya taariku dekefawa emme taqwa war emme salih jila jehun musiba ekefan emme amuraka nokemen terima bagutun yas jehuneme den kobata algon men hadat algon men kin to kuriyara tarakkewani algon men gastuga ekefan amura khilafak eta baor kantatek edoga nabiy sallallahu alaihi wasallam arihuga sabit wada tibe asabe kalum ekefan ge difa hanguram kurun gende webbe funa ekefan feni wada gen bidaloi nabiy sallallahu alaihi wasallam hunnevi duniye ge ekefan shahid nuwe eyada ganekka etara jamaamun di hame gen muslimun enno mushrikum mes ekefan akurmatdam awarnu akenguni den emiyetu ge jewunu chebbe gaana be tiro anabbe hila ekefan adime ukan ekefan waragen tibe asabe kalum ekefan himayat korakkaadri kurumatta Abu Talha radiyallahu anhu ekefan faratan min balla haddan fer vidaloi nahri duna nahri timange karmiri kalege fanuge mege himayatuge ekefanu ge hashikola etan haddi eten itfaran harafri nabi sallallahu alaihi wasallam ge difaa ge befulun hanguram kore buhud hanguram ag dog me dogon men suwalaki nabi sallallahu alaihi wasallam geneste dina dimalan et dimalakum hamalatan anner kobahe algon men ge karo kobahe algon men ge me kobahe algon men kalam algon men ge du edinu ge difaa ge wahadak edu ebekalun jana malu qurban kore be kayfanu ge difaa embima ekefan amul fo nukiwento natija ki fitune musibat jei miha gitu ga gafilukan ashagane miha baatiluga magal nebigos ena halak wegen dium mi ayatu ge tafsiru ga ilmu rin dakka be waaka ge terega
විදාල ෆවේ අබූ ජාෆර් රහිමහුල්ලාහ් විදාල ෆවනි فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة إك مرادك يطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه إك ديفان أمور فلان نوكي من تريوان فشافيام إنك هيت غفلة الله سبحانه وتعالى والدواء إك سوبن إغافل كما نيقاني كما سبون إنك دلون كفر بسار أوها فعلو داون إن دكتا واقع سوبن إسلام دينا ديما إذي كل كلمة بستن إنك دلون بيروه إك نتيجة إنك كاربوري كله إك معنى كي مرتد ويكن إنك مچ مرتد وهم حد قائم كريدا ودي مصيبة جيبين كي بيجن إك إبر أمور فنوكي من ترم سوبن හිතබ්වන් ගෆලතුක සෝබන් දීනා ඛිලාෆු බස්තන් ඒනාගේ ෆරාතුන් බේරුවේ ඒනාගේ කාෆරුකම් මීහු ගෙතරේක ෆාළුවේ ඒක මච්ච ඒනාගේ මච්ච මුර්තද්දුම්ග හද්දු කායම් කරවෙන් ගාදන එයි මේ ආයතු අංගාෆේ ෆිත්නාගේ අසාබ්ගේ මුරාදකි අදි විදාල කවුලු අව යුසීබහුම් ෆී ආජිලි දුන්යා අසාබ් අල්ලාහ් දුනියගේ මොන ජීදා මුසීබාතෙන් හම එහෙම ඔඛරවි හයාතුක ඛියාමත් දෝගේ බෑමන ආසානේ وين دنيوي عقوبات ايوا ابن تيميه رحمه الله فليحذر الذين يخالفون عن امره مئات مرادك فاذا كان المخالف لامره قد حذر من الكفر والشرك او من العذاب الاليم دل على انه قد يكون مفضيا الى الكفر والعذاب الاليم اينا يديفا بيركم انذارك فتنه مرادك شرك كفركم بيان كريفا بي هندوغا එයින් එබ දේහවේ ඒනාගේ අමලුගේ සෝබුන් ඒනා ශිරුක කුෆර මගුෆයි වෙගෙන් ඒගේ තිරෙන් එන වදගෙන් හිඟාදානකම් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අමර ෆුලක් එන නුකෙමන්ත රජ්ජ فيكون مفضي الى الكفر والعذاب الاليم ومعلوم ان افضاؤه الى العذاب الاليم هو مجرد فعل المعصيه එංගෙන් ජේ අනේ හගියතකි වේන්දෙනවේ අසාබකම් ඒනා හුෂයලුම්ගේ සබබකි මුජරදුල් මාසියා माने कि अमर नुक्यमंत्री होंगे कन्ये मितांगे बोलते हैं रहमतुल्लाह कोम्में ए अजाबंगे ना हुशेल मुगे सबब की ए ना ये इनकार को मन्नुने अमर का अमली को तो नुक्यमंत्री होंगे हिसाबंगे ने वनी ए मुसीबत का हुशेल फे अद इनकार को फियाम فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من استخفاف في حق الأمر إما ديوانا درجة كي كفر بدرجة إكو درجة إينا داني أمور كره بفرات آمد إينا هيتوغا ديفاوا قدر احترام كره فرات إينا كدامش كره ونيم إما دي درجة إكوا بيان كره عذاب كوا كي مصيبات إينا لبي بيندني وقوبا أدي كفر كباين إينا بيرو أدي فوقا दिन एना मिल्लतुम बेरुवेगिन दानी एना अमर कुरा फरातन एना गीतु गोन्ना इस्तिग़फ़ाफ़ एक माने की ए फरात ए यबस फरात नोंका मुतिमन कोमें के मंत्री वांजी अमरे नोंका मगा देके देखों ए साम बेरिगिन एना मिल्लतुम बेरुवे अल्लाह सुब्हानहु व तआला उक़ूबात मश इन्नमा हुवा लिमा यक़तन बिहि मिन इस्तिग़फ़ाफ़ फ़ी हक़्क़िल अम्र कमा फ़अल इब्लीस लअनहु अल्लाह तआला इब्लीस कंतक कुरि फदई ए को बात इब्लीस قبول करे अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकवंत इलाह को मैंने फेने हो रियाच एक मैंने कुफर किवे कुफर अमर करे फराद एना गेतु गदे मकानतु दब्वे फराद की एबस अमर को केमंत्री वांजे फराद नूकम दरुदर जाग फराद एक मोदे कोनीमा एना कुफर वेगंदी है इफोगा मुसन्निफ रहिमहुल्लाह गन्ना फनिदा अन अदी इब्न हातिब أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون من آية أيكم جنس حديث عندي أقول من يذكر دينغ نريج من آية حديث أدين باب نر مسألة كيان إفوا دينغ أقول من باب فشان باب كيس وارم مهم باب أقول من موضوع قولون هري باب هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.